Hello friends, ngasigi episode asida comparison video ama yengminase ko. Budget category da laiba 4G model ani khak yengminase. Amana Poco M3 haiba aduga amana Narzo 30 haiba ani se kari kari khenabagi haibudui matangda khangminase ko. Ahanbada Narzo 30 ji hana yengminarase ko. Maase 2021 ki model oijarabasu 5G nate 4G ni aina dukan dai leibada 13000 da lerakhi. Magi specifications nakan da leire haipet yengminase. Ado sidi yam ka hena top end di natre entry level gi hek mathak ki phone ne machu ani da la e maase racing silver haiba maga blue machu maga ko. Ado atai box da ju haipet yengminase pin yaubam ni hairi ni sreise hangtokpaga sida sim lokthokna pin leire adagi Realme gi moigi camera phone cover ma leire che macha ma yaure asi startup guide ni haipet yengbiyo ko horen atai box manungda phone si leire phone sigi makhada charger ga charging cable ga sida yaure sida yengbiyo dart charger hairi se ma se fast charger ni ko ma se 30 watt ki charger ne yamna thuna charge tobungamba adugumba mapangan kanba charger ni ba ma se adagi magi USB magi mari se USB A dagina USB type C bhogi connector ni ado yam sange ade phone je sida leire phone mamai gi akpak pusi inchi taruk makhai oi aduga magi maning sina direct jamjamba plastic ni magi maning se ekhoi gi plastic de grip yaw khotpa adugumba plastic natte hayeng humangumba kitang chotli hori taw khanda adum yamna slip taganba adugumba plastic tuni mai phone ji paiba matamda khajiktang thaba dawna tawe 6.5 oirabasu yam paaba khotpa haibududi oide magi selfie camera si 16 megapixel ki camera ni oirom thangba side sidana ekoigi sim ga memory card ka hapam ga yaure sida makhun amu am yaure sida hangduini mathak thangba side sidi pura plain oire karimta yaraktre right thangba side tana ekoigi fingerprint sensor power button leire makhada speaker charging port adagi headphone thingjanbam sida leire makhada isi microphone ni phone asigi camera ji pun ahum ne yaurise ahanba main camera 48 megapixel amane adagi 2 megapixel anak pakapnaba maga aduga atopa 2 megapixel portrait kapnaba maga punna ahum ni ko adu nakan gi su ai hapetang ucherake sim mapam je asiko gi sim ejector torga lokthok pigadabani yatum thinjan biganu hayeng soilaktana manungi component sokhibi ai ko adu magi sigi slot se dedicated slot neba aikoi gi hybrid slot haidana sim ma hapaga memory card amaka ani khak hape abado adunati sidadi ahum hape hamba neno ani amaga memory card amaga aduna sisi yamna kanaba budget line dadi plus point ni haidan thamjage phone se dukan dagi lerak panina hana thagat laga la ko maje Android 11 software da run tawuni magi application je yengo mayam ama hapcha laga lai aina sizina dawbana khara khak sizina roi dawbana dama ama yame aduna memory di sida hanana adum khara makhaidi loinabak natragasu adum sizina khrani ba budget range ki honabi ni sibudi hojik phone sigi camera quality khara yeminasi ko hojik yengo magi display je mayamna su ubiri AMOLED makti natabanina nuksa manganda yengba matamda yam phajana clear cut oina uba haibududi oidre maji khara adum mami shami oina reflect to boila ko tawrize thakat boila ko tawrize AMOLED display na tabgini ko yam ka hena ngan bo oidi hairi ni ma haije aduna ne mana thakat lize ada magi zoom je 7 times digital zoom ngam me hairi bo optical zoom haiba nate ko adu sigi mamang da uriba ekoi gi building se sida ai zoom torga ai haipetang ulake magi zoom je ai sida maximum 7 times haibdo sida loire si phawa mana zoom to bangam mi haibdo adu utpagi wanida hojik photo makatang auto mode ta kapaga ai mayam gi mangda thamjage aduga result se yengminasi ko sida leijare photo se Realme gi haunabi moije kitang yak padawna tawe in terms of contrast bu oirazu natragana vibrance level bu oirazu kitang yak padawna tawe natural loiba khara watle aduna hainingbadi nupimcha gumba kana gumba photo yamna captioningba moi gumba minadi yam chana gadra na khale Narzo 30 se
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ Poco M3 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ 4G ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ 2020 ꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛꯇ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗ 12,000 ꯄꯤꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ मासु चप मानना बॉक्स असी हेक हांगतोकपगा सिम लौथोकननबा पिन अमा सिदा यावरेको मथंगदा चे अमा यावरे चे सी स्टार्टअप गाइड नि अमुक्तंग पाथोकपियु फोन जे सिजनबा हौद्रिङेदा मथंगदा बजेट फोन गी हौनबि सिदा मोइगी फोन गी केस अमा पीरे केस सी करिसु अतोपा का हेन्ना एक्स्ट्रा ओइबा यावदे जस्ट ट्रांसपेरेंट ओइबा इचम चंबा केस नि मथंगदा सिदा Poco M3 मसादो लेरेको फोन सिगी मखादा अखोगी चार्जर अमदी चार्जर मरी सिदा यावरे मागी चार्जर जे मादी ओनली 18 वाट खतनी को ममांगी नार्जो 30 की चार्जर दुना इनबॉक्स द पिरकप मतमदा 30 वाट की ओइना पिरकपा अदो सिगी सिना खरा नेमे वाट से मागी मरी सिदी जप मानै अनिमक USB टाइप C कनेक्शन गातनी अखोगी Poco M3 की फोन से माजी मचू अहुम दलाए येलो ने ब्लू ने ब्लैक ने अखोगी सिदा लेरिबा मॉडल सिना ब्लू मचूगी दुनी Poco M3 की मागी ममाई से इंची 3.5 नि अतोपा फीचर हायरगदी स्पीकर अनि यावबा OTG सपोर्ट लेबा सि मंगाइरे मागी कैमरा सिसु ममांगी फोन के दुमाइना 48+2+2 निको मखा सथरकपदा हजिक फोन की ममाई द यावरिबा कैमरा सि 8 मेगापिक्सल कैमरा नि मागी नाकंदगी सिना फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस पावर बटन मथक्तना वॉल्यूम बटन फोन की बॉडी सी मेटल दी माले अदुबु प्लास्टिक नि मतोन द यावरिजना हेडफोन हाफमनी नाकन गिजना माइक्रोफोन नि अदुगा सिगी डॉट अनि हुम उरिजना अतोपा सेकेंड माइक्रोफोन दुनी अदुगो माइक्रोफोन मरकता इंफ्रारेड ब्लास्टर मसु यावेको फोन की कैमरा की जगह जे खरा तुंगथोक पदौना तवी मागी बॉडी दगी अदगी नाकन की ओइरोम थंगबदा सिगी अहोबा यावरिजना सिम कार्ड हाफम दुनी मागी सिम कार्ड हाफम सी डेडिकेटेड स्लॉट निको अतोपा हाइब्रिड स्लॉट फोन अदुमुगा मानदे मादी डेडिकेटेड हायरगदी मेमोरी कार्ड सु हापेयाबा एट द सेम टाइम सिम 1 सिम 2 जु दुमाइन हापेयाबा मागी अफबा फीचर अम हायरगदी मागी स्टोरेज टाइप सी UFS स्टोरेज हाइको अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज हाइबनी कयाम थुगे तपके हाइबदुदी टेस्ट अमतंग तौदे यारोय फोन जे इना दुकानदगी लेरकपनिना ऑन तौरगा लाए अदो सिदसु यंगबियो ममाई जे AMOLED डिस्प्ले नतबनिना नुंसा मंगान डायरेक्ट काप खांदा नुंसा मंगान द निकोसी वीडियो जे कापीजे अदो थकत पदौना तौरे याम फजनदी उद्रे अदु मागी एप्लीकेशन मयाम जे कानादबदा बजेट फोन की होनबी तपता इंस्टॉल तौर पोरेबा अदुना 4GB RAM हाइतरगजु 1GB की मयादी सिजनगरे अदु एनीवे आई सिगी कैमरा जी हाइपेट डेमो तौरके सिगी ममाई जी कैनोनी नुंसा मंगान द कापगिनी खरा कैनो मक्सन उरीजे को अदो तुम लाइटिंग कंडीशन दी नॉर्मल नेबा सिगी फोन सिगिजु मागी जूम जी क्याम याम सांगम की हैबदु यंगमिनसिको ममांगी नार्जो 30 ददी 7 टाइम्स ngami hai adubu sidadi 7.6 टाइम्स ngami hai ai building matondo chingsilaga haipet ulake adubu si mitna yengba matam dadi yam ka hena khena ba mande adum chap manaba male auto mode tagi sigi haidi by default setting da ko photo ama kapake magi su yengminasi mamangi phone da yengba dumaina magi sigi photo sidana contrast brightness vibrance siloi nemba male machu ju khara sidana ui aduna adom gi mode kari legi haibudu phone ani si matang da comment ta haibiramo asi gona di side lusinjerge thank you